Ceca. Karleuša. Ceca. Karleuša. Ceca. Karleuša. Ne. Ćao ljudi. Ja sam Luka. Ja sam Ilija. I u današnjoj epizodi ćemo pričati kako medije zapravo kontrolišu vas. I kako vi kontrolišu. Illuminati i pare. Welcome to Luka and Ilija show. Zdravo Ćao, ljudi. ljudi. Ja sam Luka. Ja sam Ilija. I u ovoj epizodi ćemo da pričamo o televiziji, medijima i kako oni utiču na nas pozitivno ili negativno, da li su toksični, da li nisu. Da li neki propagande. Da li treba gledate reality show-ove, da li treba gledate, da slušate Cecu. Naravno trebate. Da, tako je. Ne, Karleuša je bolje. Moje mišljenje, budem krenuo da pričam o ovoj temi, je da budemo iskreni, na televiziji ima stvari koje su dobre, poučne i koje možete da gledate, ali isto tako ima mnogo toksičnih stvari koje samo oduzimaju vreme. Ne znam, mislim kod naših pogotovo u Srbiji, što ima mnogo mali broj kanala koji zapravo priča nešto edukativno i o nekim dobrim stvarima. A moje iskreno mišljenje, na primjer, mi smo iskreno u 21. veku. Imamo sve što nam treba, imamo internet. Mislim da je izgovor da neko kaže kao pa nema ništa na TV-u, pametno se gleda. Da. Uvijek imate internet i možete dodati na YouTube i ostale kanale da naučite. Ja ne gledam, evo iskreno, a i Luka isto, mi ne gledamo televiziju. Zašto bi u stvari ja gledao nešto u neko vreme kad neko želi da mi nametne da ja to gledam? U 21. veku sve se prebacuje na to da gledaš kad ti kod hoćeš. Da. Mogu da gledam Game of Thrones kad god ja hoću, mogu da slušam muziku koju ja želim kad god želim. Ali, na primjer, jedna stvar koja, i onda mislim da je televizija što se tiče toga, zanimljiv mi je proces, da, kako je počelo sve od radija, pa je onda prešlo na TV, pa je sa TV-a sad prelazi na kompjuter i na internet. Da, sad bukvalno imate ono kada uključite YouTube na veliki ekran i gledate šta god želite. Baš mi zanima koji će se sledeći korak da bude, možda nešto VR, tako nešto. Da, virtualna realnost. Ali, na primjer, ono što sam ja želeo da kažem je jedna stvar koja je meni toliko toksična i mislim da ljudi koji to gledaju stvarno nemaju pametnija posla da rade svojim životom i mislim da bi vi isto tako, ako gledate nešto toga, stvarno trebali da razmislite šta radite, a to su reality show-ovi poput Parova, poput, ne znam, Farme i tako to. Ma, debilo se. Sad misliš o tome, baš me zanima, koje je tvoje mišljenje? Moje mišljenje je da oni to gledaju zato što su njihovi životi veoma dosadni. Nedostaje im ta drama i onda samim time kad gledaju na TV-u kako se ti ljudi svađaju i kako ima mnogo više akcije i svega, njih to privlači, to je ta neka negativna energija koja je... Naprimjer, ja imam jednu stvar koju sam primetio, naprimjer, ne želim nikoga da degradiram ovde i ne želim na nikoga da targetiram i da utičem negativno, ali mislim da najviše ljudi sa sela to gledaju. E sad, recimo, ja sam isto sa sela, nemojte me shvatiti pogrešno, ja sam odrastao na selu, baš zato i kažem. Na primjer, ljudi u selu žive u toj maloj sredini gdje imaju određeni nivo događanja. Na primjer, isto tako kad se nešto zanimljivo desi u selu, svi u selu gledaju, ali to je opravdano zato što ljudi u selu nemaju što da radi. Onda ako živiš u tako maloj sredini, šta god se desi novo, tebi je zanimljivo. Ali, na primjer, ljudi u selu baš gledaju to zbog te stimulacije koja im nedostaje. Na primjer, čak i postojalo i jedan reality show koji sam ja volao gledam, kao na primjer Veliki brat. Na primjer, jedno vreme, on je meni bio zanimljiv ne zbog tih svađa, nego zbog zanimljivosti samog realitija i koncepta. Na primjer, oni su u toj kući, imate neki veliki brat koji im daje zadatke i, na primjer, bio je jedan lik koji se meni sviđao u prošloj sezoni, Darko se zvao, i on bukvalno je bio baš dečko na mestu, nije pravio probleme, nisi svađao, on je pobedio na kraju. I navio sam za njega. A, na primjer, ne volim realitije kao Farma i Parovi i realitije u stvari gde ima tih osoba koje su stvarno niske inteligencije, a što je najgore od svega, te osobe na kraju dostignu, ne znam ja, neku slavu i čak kao onaj gastos. A kako misliš da to utiče na naš narod? To je stvarno... I na publiku koga... Šta ti misliš kako utiče? Ja mislim da utiče užasno. Užasno. Zato što samim time... Užasno utiče, ne gledajte Parove, nemojte... Ne dajte vašoj deci da gledaju. Ne, samo prekritite moću. Prekritite moću. Pa čuj dalje, to je loše. Ne, mislim da loše utiče na njih zato što mi samim time kad njima dajemo pažnju kroz TV, kroz slavu, kroz pare, oni misle da je to uspeh. Jer asociraju te loše stvari sa uspehom i samim time će oni sami da se ponašaju tako loše. Mislim, nema ništa loše sa parama i sa uspehom i čak i pažnjom, ali na koji način se dobija je to... Jer kad ti pokažeš veliko količini ljudi da treba povežeš to negativne stvari koje rade te ličnosti u tim serijama sa uspehom,
koje ti daje medije i koje slavu, pare i Da, pažnju. tvoja djeca počnu da razmišljaju da je to istina. Da, ljudi Isto koji tako. gledaju to asociraju taj uspeh sa tim negativnim akcijama Da. i samim time će sami pokušavati to da urade. Naprimjer, ja sam teo, naprimjer, ja imam još jedan koncept kod televizije koji mi se baš ono ne dopada. Naprimjer, sve one emisije kao Ekskluziv, ne znam ni ja, ono, o javnim ličnostima u Srbiji, naprimjer, da budem iskren, ne hejtujem nikoga i svaka čast svim pevačima, pevačicama na svom uspehu, kakav god je njihova vrsta muzika, oni su uspeli i ostvarili se. Ali zašto bi, na primjer, mene zanimalo, ne znam, šta radi Ceca, ili Jelena Karleuša, ili Cvija, ili ne znam ni ja koji pevač ili pevačica? Zašto, na primjer, je njihov život tako važniji od mog? Na primjer, zašto bi ja sad zanimao, a čak i da je, mislim, ono, to je bukvalno, zašto bi mene zanimao tuđi život? To je bukvalno kao tračarenje. Zašto bi mene zanimalo da li je on smuo neku novu devojku ili je otišao u neki novi klub ili neki skandal? To se ne tiče mene, ja imam svoj život, imam svoje planove, imam svoje... Ja mislim to zato što oni njima dosadu mnogo u životu, ne znaju šta će s vremenom i onda čuju da neko drugi ima mnogo veću, da im je zanimljivije. To je onaj svoj koncept da je kao trava zelenija sa druge strane. Da, bukvalno, na primjer, i znate one novine, kao, na primjer, skandal ili ne znam ja šta, kao, skandal... Kao vidiš što ovo uradila. Da, Sandra Afrika je pokazala guzu na plaži, ono, mislim, sačuvaj Bože. Ali, znate šta je najgore? I složit ćete se sa mnom sigurno, što mi svi to gledamo. I mi svi to, mislim, kad mi se svi mislim na našu naciju, mi gledamo to, zato se i prodaje. Jer ljudi nemaju pametnije posle. Tako da, moje mišljenje u televiziji je da izbacite televiziju što više moguće. I koncentrišite se na stvari koje vam... Mislim, možete naravno gledati ono, Pink Music, slušate muziku i sve to. Neki ljudi će napraviti kao izgovor i reći kao, pa ja moram da pratim novine zašto mi trebaju najnovije informacije šta se dešava. I šta ti onda kažeš na to? Pa, hajde, da ne budemo sad, znači, imate vesti, ako vas već toliko zanima, možete da skinete aplikaciju vesti na telefon, na primjer. Da. To je moje mišljenje. A isto tako, na primjer, mislim da ne morate gledati televiziju toliko često, 24/7, i da popunite vreme sa nečim produktivnijim. Ali mislim da, na primjer, ako već hoćete, možete naći nešto produktivno. Mene, na primjer, zanimljivo mi kako, kad ti gledaš onako dnevnik i sve to na TV-u, koliko to zapravo ima negativnih vesti. I ovo malo ti čuješ zapravo nešto pozitivno, mislim, čuješ kao sportisti i to što su radili, ali većina generalno neko je umro, nešto se loše desilo, loše stanje u zemlji, samo nešto loše. Morate isto da shvatite da što više gledate televiziju, to mi je slika o svetu nabačena od strane društva, od strane tog mainstreama, kako bi ga nazvali. Jer morate da shvatite jednu stvar. Kažu, na primjer, da čak i kada snimaju uživo na TV-u, to je i dalje lažno, jer je to snimano u određeno vreme da bi mislili da je to realnost života, ali nije. Tako da televizija vam nikad neće predstaviti realnost života. To morate da shvatite. Tako da ako vam trebaju te informacije kao šta se najnovije desilo, ja vam predlažem da skinete aplikaciju ili nešto, ili baš specifično nešto da pročitate što vas zanima, a ne samo da uzmete, odete na novine i da ih listate sve onako i sve čitate. Ako želite da gledate neki film, seriju ili slušate muziku, uvek je tu... Može se gleda na TV-u, ali ja kažem... Nema ništa protiv TV, ja mislim samo da stvari koje bi treba izbjegavati su ti reality show-ovi gdje se ljudi svađaju po cijel dan, mislim tu nema ništa pametno da se vidi, a druga stvar su, na primjer, te poznate ličnosti, ne samo naše, nego i strane. Mislim da vas to ne bi trebalo zanimati, jer oni nisu bolji od vas, shvatite to. Oni nisu bolji od vas ni po čemu. Na primjer, Justin Bieber nije bolji od vas zato što mu se posrećilo da ga mama baci na YouTube i da snimi spot. A isto tako ni Kardashianovi nisu bolji od vas, zato što su imali bogate roditelje i zato što su imali sreću u životu. Oni su stvarno imali sreće i, na primjer, kada su se Kendall i Kylie Jenner rodile, one su bile već u najbogatijoj porodici na svetu i njihov život je već bio određen. Tako da, ne morate da gledate šta rade poznati, ne morate toliko da budete zaokupljeni na svoj život, da. I mislim da to je to. To je to. Tako da, to je naš mali pogled na televiziji, vidimo se u sljedećim epizodama. Ćao! Ciao. Yeah. Out in California, counting up my blessings. Only 24 with a multi-million-dollar pension off my catalog. That's cause I'm a Don, like Cheeto, cause I'm on. And I got more songs than the Beatles, whoa.